They were cheater, you know. Yes, girl. The good die young and the bad die old. Singasito better cause drugs are being sold. Lies being told, no one to hold. Bangwe baba baby ndi badiki basi gold. I've just woke up, I'm feeling so cold. Bushiro hosha luka, buchafana nagare. Back in the days, husha nasobo masware. Bana basharuswa ngotamba zimbare mbare. But these days, you know Yes, Lavina FM, your only true African youth station, purposely made for youth empowerment. Namu singala wirila manakanaka. Laviruna kongamanda, ndingo zorfuno, namusi ndilavuna, ndilavuna, muzindwa ruhu, gidimidi fumbiri, calendar for February 2020. So I'm apizuri mbeke mshime breakfast jam. You take it again indeed, and I'm so mastermind, master of radio, ndudram rakuzai. Pivas to be very much room when I'm rebara zangera, referasu, hungamanda, kanto with chomo in the ya bumbu sikana ka entertainment news afezia indisa tukuzena chipinga ndi madwabu zori ndota kuchitanga dingana kubaka msona prefix ari buchiro hono shanduka zana mapizuri asha chironga ndira yone ndikamburi ara nabo mrepa baburine babya batozibona zori buchiro no shanduka zibosi kuti mapizuri unazungo zokakea unazungo zosikochimudonga ngona afezi ayo ndiyayo ndi prengene from Chelsea ndiko diri wabote pati chiro mbeke mshimeno ni muthu ndibone mchirezi kaba dipfuzori muthu ndibone afezi ayi ndisatulana chipinga kaba ndimodina kama pungwa a entertainment news hanepo ndine pungwa la thoma rikhono ri makadzi wa bona Ruchikoba obvisa singili yawe ngalapana lopelaho dobela ufura runtipezi phando girimiri fumbiri ifi hallelujah ya singili ya Ruchikoba dia gospel ndembori bo Ruchikoba utongari ndibadibela muzika wa soul hai muzika wodzikaho muzika usale no udorudzana mbiri uthobela hai ndembori muzika wa Ruchikoba ndi muzika one wa ufaza kumai namsu unthai BPZ yabya pasi zinobo Ruchikoba bobisa dinga kana bobisa singili yabo begifelo ngalaptana lipi hallelujah rikobale buyisa Ruchikoba rikotana no prepare sorry rinesa Lavina FM dobya raliwana dusukanzunza khasho ralepisa batichirese ngodo radathere badzi mapungo no kutebela ndi mapungo amakadzi wa bana show majozi ya John Cena bangu John Cena show majozi ndine na kwamba mapungo auri ukoyo perform hangini Miami ka Super Blow live concert hanepo ndio nine makadzi wa bana show majozi uko perform ngamramso over ka event ya ene muswana Riki fezia Riki eno mpalaso tubona mapungo ndo borini angaziyamba ngandire imwe yabo ophala ko stanganedza ri makadzi wa bana uko perform ngini uko ribe kana uko ranga phanda South Africa chipembe matozo mdazo Riki ndine ne akufara event yawe no phi concert Cotton Fest hanefa langa mgibela thiri fezia ori achibvamulomo Riki amba mapungo auri we are super excited for our sister Shoma Jozi. She continues to fly the SA flag high and pave the way for many other young people. She stands for everything positive in the culture, said Riki. Hey, ndimse Riki achikubvamulomo ngamramsi Shoma Jozi achikumbur hey Riki nachagona perform kaini kana ka event yano ndikwa hangini Miami hey hangili kala United States of America hey ndiyo nene ako perform hone ngamugibela ngodo rara tirin fedzia lingo la mapungo lene rakotangana nalo ndila makadzi wa bana Zahara hukuphula mapungo awupfi obuyekatara thungo obuyekatara fasi ukhodothoma ayi maphanda screen cha television hanefa ndiyo nene Zahara ukhoyo ushuta movie kana ndiri film kana ndiri litambya line laphi mbali oziyamba khachiredzo chawo cha David cha Twitter uri ukhoyo shooter film kana drama ine yaphi mbali zonazo revuyisa makadzi wa bana zwitwa ngodo rada ndiyambari muthu hangoti to stika khashitushti ara ningo pfuri talent yanu ingani sikisa kana ingakona uri ite hezwi zwitene makadzi wa bana rini bona ka screen chat TV rini support nga ndira yona thiri ngori utamba ngobu nakasila muzika ndekalophumula makadzi wa bana Zahara zino ndisikura no putfela zori musa chibubuya ka screen cha television udoba chikuitengwa comeback ya budinga manda hey udoba chikuitengwa comeback ya budinga manda fedzi ayo ndiyo nena ndo bafarana na musinga lawiri la manakanaka lawiri lena ndo bari ndila budinga manda hey uone muswana Miss Phil King ya Van Rap ndiye myeni wangana mungwisi ndo bandi koraro omba na ene muswana Miss Phil musi ndichibuya maragani thiri kabone kabadzilongodo rando bazonga bitaku ubuya pezi ndemba na Miss Phil thiri mbeke mshimasi yanga ndiyawo Tina wasita matin kontoda matina ndongwana na tina bakorna
matina atina batota tina ndartina matina basamon la fenda ndartina matina matina tina wateka matina tina vampata matina lori chopora mandori atina mini matina mandori atina futelungana mandori chongina tina matina mandori chatina chilari garuari amabari valiri dadavadari bichitu tina wibi balira. Kezo vari Lavender FM, your only true African youth station, purposely made for youth empowerment. Then they the V mastermind, master of radio. Ndo dzira mrakudza ife vasi diva zori breakfast jam. Ndi make mshime read ne. Ndaba put pedzisori ndi chibuya, ndi domani kubuya na ya Mr. Phil, ndi king ya Van Rap. Udaba kuriraro uribudza zwinji nga budalo nga ene mune khangwa muswa unoda uri ndi wa 2020. Na zwino situla chipinga kana chipinga satuna zworete kari na mbere mbodem tanganedza ngoto rada tere Mr. Phil ningo tanganedza khambeka mshime breakfast jam. Ndi famous mastermind, master of radio. Sure, mastermind nikufando kana Yeah, man, I must say, Uri, everyone knows who Mr. Phil is. Pedzi kabasha vaneba kudirwa ruwa breanga. Nichinga tuamba ngoto angaradza ningari Mr. Phil ndinyi. Yo, and it's the same Mr. Phil komana kabasha, you know, Mr. Phil always try to set example ya kuti kabasha uri ari tebeni miloro. Mr. Phil ndi hero. You know, Phil ndiene tusarushaka mtu wa watu mtu kana wahaya asabibi mana mtu kana zimachero hawe. Yeah, I've proved to the people no matter where you are from, you know, no matter wamburu namba rone, you know, ngasuita unana natibona nione. So yeah, Mr. Phil the inspiration ndiene mtu anokutuweza baswa on top. Mr. Phil also the musician trying wita muzika wa Venda trying utoba ustana the event za Venda nepaya. Yeah, Mr. Phil, if rich kusedza khangwa muswa uniraba khawo ndi mwa wa 2020 ndi decade ndintswa, how are things on your side, man? Rosedza siya muzika. Well, since kutoka chama watu have been recording so far we've released a track with Sema Glekeri no Fever Nagono Kona. You can go check it out the digital platform. The Korean one. And so far I've done a collaboration with So also I've done a collaboration Math, the difference. I too Pamara, I don't know Ruby properly. I've also done a collaboration Mike Chuni. The February. I know I also have a project in the Kushima Kai on a Root Kid, the Root Kid vendor. I also have a project na DJ Jalikot Yamapiano. I also have another project na Kushimakayo na Mr. Ground, na Fistos Baby, na Roger Kipi. But the Bay, the Makaka EP, yeah, and the Fistos Baby. Me on my own, Kushimaka album, I don't know him. It don't drop up into Video Mara. Definitely, you know what 2020. Yeah, liko franga manda muswa na Mr. Phil kamsi mbuso ina kudaka ndako dobusanga nayo dinga kana ndrile trekela ngo fiba na bana kona pedzena no pendura nyana mara musu chengoro dibai. What's the story behind bana bana kona ukudambo pimindi kwambiri bana bana kona ngangunda ngo dobisira mombulo mulwana mpiyo Mr. Phil. Bana bana kona basically also what you can get when you listen to the track. We as musicians, rich artists, when we paint a picture, I want to let you know as the way and I explain according to how they see it. Me on my end, because one I'm reading so yeah, and I'm sure what should do you know, because also not the metaphor, the
or nyamba ubili you know na mathemo ane ra vha ri khou a shumisa so hezwo zwithu zwoṱhe ndi zwithu zwine ndi a zwi vhona uri zwi interesting also na kha dzi feme vha tshi ita research uri ano luimbo u vha lu khou amba na nṋe nga heyi nḓila so vhanna vha no kona it's open for discussion muṅwe na muṅwe anga ḓi amba uri no nṋe vhanna vha no kona kha nṋe zwi amba so nṋe vhanna vha no kona kha nṋe zwi amba so nṋe kha nṋe as Mizofil as the guy and came up with the song Nasema Clicker ndi nga to tama uri vhathu vha to vhudza nne uri vhone vhane after listening to the song vho wana picture ifhio liko pfela nga maanḓa Mizofil. Lavender FM vha ri your only true African youth station purposely made for youth empowerment and then kha the phi mastermind master of radio ndo dzula naye namusi musona Mizofil and King Van Rap bato zwi zwori musi ri tshi khamba nga nḓowetshemo ya muzika wa Van Rap ndi vhaṅwe vha ramuzika ba luwana nga maanḓa vhene vhono swikelela zwinyi nga maanḓa fhedziya nga mulandu wa tshifhinga Mizofil nga u to angaredza ndo ri ndi khou vhona iṅwe dzi video hangeni kha YouTube nda vhona ni tshi khou amba nga ha do the show event ndi zwifhio zwine nga to ri vhudza zwiṱukuṱuku nyana nga hayo do the show event yeah zwine nda nga to amba ndi zwori I'm doing a show ine ndi ya Mizofil ndi khou nyaga u ita hafhaḽa ndi town hall date ndi khou nyaga u ita nga 28 dza March town hall u dzhena vhathu vha 1600 so u nga vhi na tikiti getheni tikiti vhathu vha ḓo dzi renga before you know the show hanevho vha 1600 vhane vha ḓo kona u renga you know the aim about doing the show they also encourage the event organizers or are is a panga no what we do zwine entertainment ri khou bvisa vhaswa kha zwithu zwa tshiṱaratani crime violence you know uri vha tevhele dzi talent dzavho ri tshi khou vha fha mishumo uri vha ḓe vha performe ri tshi khou vha na space dzi brand dza hayani uri nadzo dzi ḓe dzi promote the business maybe vha ḓe vha rengise whatever zwiḽiwa zwine vha nga vha nazwo zwiambaro zwine vha nga vha nazwo so yeah do the show i khou dovha ya encourage na dziṅwe dzi artist uri sa dzi artist dza hayani a ri takuwe ri rio na nṋe ndi na show yanga i khou itea gai ri invite vhathu ri si to thoma ra lindela u to iteliwa event nga vhaṅwe vhathu na riṋe vhane a ri takuwe ri ḓi itele something ya liko pfela nga maanḓa Mizofil kha musi u tshi nga vhudzisa zwi khou amba zwori u bva zwino kana u bva kha ṅwaha muswa kha ṅwaha 2020 decade ndi ntswa Mizofil u ḓo vha na dzi annual event mbili kana do the show a i nga ḓo vha event kana a i nga ḓo vha annual event well depending on the growth ya kupanga December isona shinga determine growth ya do the show yeah you know yeah so well you go to hope this year from December return ashukine na vhathu vha supporta vitolo rendi kono hula vitolo na this event dzine ndavha ndi khou ita na kono u aluwa liko pfela nga maanḓa Mizofil fhedziya nda ndo ḓi funa nga maanḓa uri ri dzule na ini ri ambese fhedzi nga mulandu wa tshifhinga ri ḓo tea u shothena interview ya vharwine kha musi Mizo u tshi nga to amba na musi ndi ḽavhili ḽa manakanaka ndi #Tuesday ndi vhafhio vhane na nga fara vhone musi wana Mizofil vhane nda nga to vha fara ndi khou nyaga u to fara vho to thoma ndi nga ṱoḓiwa manager right uri interview ibe possible well we need to go to what team feel team khulwane team young supporter from day one team I'm sure even when they see ka social media or interview they will tune in and go to banda yeah everybody has one supporter network that my event liko pfela nga maanḓa Mizofil kha musi ndi tshi nga vhumbudza vhathetshelesi ndi ngafhi kana ndi kha mini hune vha nga ni wana hone kha zwileludzi zwa vhudavhidzani Mizofil Facebook abaye kha page inophi Mizofil na vhathu vano swika vho 60 something thousand and the page that you can see is also different requests just like my page kha Instagram ba dalele @Mizofil kha Twitter if
Mizofil_. So yeah. ya khamusi vha ḓo zwi mutambutshilisa uri rwamba ngalo fhungo ḽa musi wa na Mizofil musi ri khou amba uri u khou celebrate dzi likes dza 63,500 musi ri tshi khou amba nga mafhungo noni fhedzi Mizofil khamusi ri tshi vha ngo isa phanḓa ni tshimbila zwavhuḓi a thiri zwi khou vhonala zwi nga ri khamusi ha tsheo kha muya kana ha tsheo muyani fhedzi ro livho nga maanḓa tshifhinga tshawe musi wa na Mizofil vha ḓo muhumbula zwa uri ndi muṅwe wa ramuzika muhulwane hanefha kha ḽashu ḽa Nyatshika Muroho fhedzi i tshimbila ngo rali mbekanyamushumo ya manakanaka mbekanyamushumo ine vha uri vha i funesa nga maanḓa a thi vha si vha vhoṱhe ndi khou vha sia na ḓinga ḽi no khou bva kha musi wa na Questa Mr Ngudu a ri Vuruvai ndawo ya nduna thiri kha vha sala tshi ḓimenga nga dziṅwe mbekanyamushumo dza Lavender FM, your only true African youth station, purposely made for youth empowerment. Nda ya ndati nda ya nduna kati Vuruvai nsimbi na yasho nbizi ngeba siviti sipati kudabukisa i-VIP yani sijiva nabantu sikhipha amajazi uyalazi udaba senge Vuruvai senge Vuruvai senge Vuruvai kati Vuruvai ngoba senge Vuruvai awusamthelele uyayeza mnazi ayibheledeni